أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على رسول رب العالمين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، أما بعد. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يفقهنا في الدين، وأن يفتح لنا فتوح العارفين، وأن يرزقنا الإخلاص في الأقوال والأعمال، اللهم آمين. Tuzangu Islamu watukufu, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Juma yabira rika wa harima ya hadithi nyutukufu iwanesa we wara riwanesa ukai wara inu duka manadamu yareleye yatijokana akhirambi tijokana mwisho muyi maudu tsiku ya kiyama. Izo ndo zembio za mitume, izo ndo zembio za masahaba, izo ndo zembio za huwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hata emakatiam duka manadamu yafanya hadhar zanowikao ndo yambao zanongoikao ndo yafanyao ebahindu yalao isho ya nwao isho ya fayao haina bahindu ikao leo nguwaeshi niyo yafanya hadhari hata bora ike Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akalia radhi zanongoizo yole maana ikao masala yane abudu banu rahima rabauka ya alwara'u lahu suwarun adida, kama nadamu yakena akhira njema ngiyo na kategori zinji taqa'u fi majalat kathirika o ngiyo haruma domain zinji ya maado at-tawarru' an akli al-haram abudobani kawo leondo razia ya juma ya juzi at-tawarru' an akli al-haram do kama nadamu yafanye jitahidi yende mbio yakena akhira njema ulawana no na ujendesa hule haina shahula shaharam yatsile haram yatsinwe haram bi an yamtani'a 'anil akli lukayajizie no mlo alladhi yasiluhu min tariqi kasbin muharramin mlo ikao ngojao hasibabu tumo la haram mnoikao ngojao hasibabu tumo la haram. Na riwanesa tena ya hadithi ya Abu Bakri wakatikao hakana mjahazi rambaye mjahazi huo hafanya kontra ndaye naye na yujuzu harumu sharia ya ukaye mjahazi huo ya rohe ende ya ado fanya hazi ekaha fanya hazi umuhimu wa Abu Bakri ngutsaho mfano rali majana maranda mfano ekaha hende hashidia hafanya hazi wa usiku hata haenjeza haundurali shiwi au haunduziili haina bahindu ijo henjeza au harumaze majana maranda zitsahwao iyo ya haheye mjahazi bahi hende kulo ni mausiku hende hafanya hazi haja habali ya shahula hajahanika Abu Bakr radhiyallahu anhu wae Abu Bakr harenge hali shabada ya hala harbi ola mjahazi nguma biokaya engo juwe shahula isho sallallahu baba nsujua ba shahula isho wakati wa jahiliya sijirende mgangi na abo minja soma ugangi mitsijuga shamso jifanya mgangi sikaudo mbanga mziro wangu amando wangu waine ya leo wanaziga nki watsambalia au mahala onsipia subhanallah bahi ebenge sifuwa sifanyila mndu gangi wandabo shahani fu hani fu izonde zao ndo wandu leo tena hato watu ufanya ugangi wafanyao lezunguola ya Qur'an wetu shamramba nganzuni kizime ngumira au ziwishiri hizo zinanda ubizo hata ngono wanu
wafuha husuda wenji na matso na masahiri kama mndu usubutia ya para mndu kanzo unzunguwe ko ngwanzo ralizi vikume ngwanzo zimengo miraru ngwanzo zimengo mitsano subhanallah. Haya owanwa jinengo ambao kawanu jini kansi haramwe wazi abenge nganzo njendale nawe rangu ngeni hobowe haruma ngona iro yao mashaka amada yao izo mungu toko mani subhanallah. Mwenyezi Mungu rahafadhi arendese hule ne makati ya mwisho yangu haukaya bada ad-dinu ghariba dini yandisanijeni wa sayaudu ghariba ngendao nyicheni subhanallah. Fatuba lilghuraba yule maana mtume sallallahu alaihi wasallama yamba ekahode wajeni ekahode wajeni wandukaongo wajuka one dini ya makatia ya mwisho wakati kao wanadamu wabaligwe dini eko abode wandukaongo wajuhima wasingane dini wakati kao wanduwa sona ajani abenge Abu Bakri rangu hambi wazila hafanyaje hakaurele ya sijokana akhirambi hakamtume sallallahu alaihi wasallam hamambia kaya ngamtaraji bomze Abu Bakri uje unjie uharumaye milango minane ya hembebo Allahu Akbar. Abu Bakr abakamtaraji milango ya hembebo yo minane winjie hata kabla ya mtu umeshata Mwenyezi Mungu wae hazitaraji harama Abu Bakr yode namna ya amba kweli yode namna yaonesa ukweli uharumwe dini ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yode namna ya himili ya mtume sallallahu alaihi wasallama bala hata hatowaze mali zake zote pia Umar hatowe nusu Uthmani hasaidia hafanya jitahidi zinji Abu Bakr ni Siddiq hatowaze mali zake pia hata mtume sallallahu alaihi wasallama kawanu nusu kwa leo yunuwa msa Abu Bakri ya Allahu Akbar. Abage Mwenyezi Mungu hatamani Abu Bakri ajia njia harumwe milango ya hembe boyomi nane kabla ya mtume. Nando wakati mzazi Aisha radhiallahu anha ya kazwazi nrabuka hafanya zina daina Safwan subhanallah walado wanafiki Abdullah ibn Ubay ibn Salul no wadunga yabo wapati zale fitina wende hata iliwa oze mtume sallallahu alaihi wasallam akaya ketsinyam wala Abdullah ibn Ubay ibn Salul akanzao ne soma dina ebanu mrenge mru hoyi tu Muhammad mumbarilia mabaye mru na hunutso ikatsina mru wa humlola ikatsi susu subhanallah. Na mangalie khatari ya huwa Adamu wadunga dini hasham yole maana ikao le fitna ilo libahara leone mashia libahara ni mashia ngo ambao kaondu wangu ambao leo kaya mzazi Aisha balandi hizo hafanya zina wal iyad billah subhanallah subhanallah. Abage ndugu wa Islam watu baada le fitna hulainea Abu Bakr hakana mwanamshawahi mwanamshawahi kwamba Mistah huwa mwanamshawahi direct hakaya mzaya ndiye mwanamshawahi Abu Bakr na yeye Mistahi hakamaskini akaumwangalia mjombahe Abu Bakr yakahumli sana humnosa raere mrumsharowana wa hai sha hamaskitifu haundia nezano ngozi ngotsojuwa basa ino mnumtso ishara yule namna rilio sio pia leo mnumtso isharongo aribala mndu fulana fanja uhazirenge halawa arimndu fulana fanja na bala tazila kujazitunda ne sharia shirinika kaida shirinika teorem injaaku ya ayyuhalladhina amanu injaakum fasiqun binaba'in fatabayyanu henyi wandu maamini Mungu ekamjiliwa ni mru fasiki au makalima ya fiski besha ya mru ya aminifu shaka habali ya rongo ya tuzitunda mathalan hama Mistah aminifu shahaishi ya rongo zahema na mshwae kuzinwae kajazitunda henda kantiba hanamba ai wansi shakari dekeli hiyo kajajazimisha wansi shakari mwanamsho wangu hafanya ndogo daina mchobeza mbele namna hiyo zile zanongo za tabisha Abu Bakr wakati yazishia ebano wewe waishia ndogo hamada yuzaye mwanamsho zako bidubeze udazi ekango zambo aweka bishano kwa zabao umanie kaizondabo silekario
ingeyeti mwanamsho Aisha alimrumisha wa mtume sallallahu alaihi wasallam hizo kwa bidikele itosheka hizo ndabo timri ajofanya to ya mada hizo haukabu mtume yutsungwa nayi na zote ndokoza ajobi zikiri tumekale jokiri atsungwe nayi no utsunguzi wa mtume sallallahu alaihi wasallam waula bongu juu kejejokiri mtume endea tsunguwe mrikao bandi au susu Mwenyezi Mungu yambulie exercise wanafiki weseye wafanye rangua joka ya mtume sallallahu alaihi wasallam ihanza Aisha radhiallahu anha donc almuradi iza dunga bala doka ya baada habazila ze aya 10 za siha surati an-nur za jazaka uonesa zemrabu za wanafiki noka yezosi kweli mzazi Aisha radhiallahu anha kajafanya tabiambi amzi Abu Bakri hamba nge mimi bomistwa njaka ulinda ndo amada zila akawende mru akubili uhanie mwanamshwa ngebo hatozifanya kadhalika yakazonda abo na wengo ujue malezi ya mwanamshwa apegera ngule sina huru milambani ne kendi zona na ufamilia hizo si haki yo ndongo za kibinadamu hoko yote fase bani wa mjomba yo de kikomori sha mjomba mjomba na mwana mshayoda unadamu kikomori nyutedezao wanaana wachara wanahani nyuranso wana wangamia watomole hamanani halafu ndo familia wanaana washe heni mri afanya zanongo hizo almuhimu heni mrashe sabu hata hansinzi hata ngabwangu ndiko ifanyina mnayo abenge msujwa ngono sha almuhimu heni mrufanoko hamada hizo na tsojua ya ukaikara nsema na hangamia bali mwanzo afanyilie mwana mshe ya fenjau emruhu mndu mangamifu watina hata shaka kabati shaka ukaya yotsi ni namne sharia shahaba ewe hili ni mwana mshwa ewe hili ndio inawe kujamba usimfanyilie kanga wena shanga nzo angalie wana rangondo watende ku anfusakum wa ahlikum nara waondo wana ni mrumshe na mbaba na mzazi apige heke liyo atae ka wabuhamba taratibu wanana washa hiyo haki wafanyilie hiyo sitabu hiyo thawabu hiyo sadaka hiyo sila hiyo utukufu naam parenthesis almuhimu dokaya Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu baka aba sayinu nekeba hii safini ezemana ufanyili atifanya manja tu akawe mru mafiti Mwenyezi Mungu katakubali Allahu akbar Mwenyezi Mungu katakubali Mwenyezi Mungu katakubali hakayadi sahaba akaanza Abu Bakr yaje afanye yajende harumaze mbebuze ane milango yo mina ni ya embebo amba wala ya'tali ulil fadli minkum wasaa Allahu akbar hadi saya Mwenyezi Mungu sana takeja stahiki yote shewa na daraja na utukufu oandu hamada Mwenyezi Mungu yamnika ni wasaa Mwenyezi Mungu yamnika ni mbahiru ya hula na nafasi mrensi wa nduzanyu alaykum salam mrensi wa nduzanyu watabihe bari wamfanyilani rogo za tsula adhimu falyafu waliyasfahu na mbeza haraka upesi msami mzabubaka sami tengo hizo zisamihi ardiu diwaze ani yutsike hamaza nongo hizo zifanyishia ziparoji zima uharuma chef bashao kaya imana una mshaho haupa urenda nayi ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum ya Allah eka msuhanza banyu Mwenyezi Mungu yamsamihini haikama nzo Mwenyezi Mungu ajamsamini shaka msamihi izozo pia zabarindi ni dabo ikao hakaanza mzee Abu Bakri radhiyallahu anhu yajafanye yajende uharuma yanjie ye milango yo minane ambeboni abenge Mungu ni mwizo dazinu wakati wa yaja yamambia ukabala ishahula wahala unado ugangi wanda bona ufanya hafanya hatiyae mayaha uharumai mahomio hata harabia haina mbahindu ikaondo ya doya njia hombani mbahindu ya haramu ila yonde ambao wara duzangu wa Islamu watukufu hakaurelea yatijokana akhirambi yonde maana yafanya hizo
yatia ema yahe uharumwenko miyo uharumwezi lime ya rabiha haina mbahirika wale ondo ya kaya ya njia humbani hula harabiha pia. Hiyo ndugu zangu Waislamu watukufu, yole maana ya hewara na hiyo namna ya ukamanadamu ya pange akhira njema haukaya Mtume sallallahu alayhi wasallama baka haina damu au haina nyama ya meleza hatumu la haramu umro ndo aula wa utsonza edamu ila awe nyama ila ya meleza manadamu uromnyezi Mungu manadamu utsaho yake na akhira njema yeukazana hata yasijo henda ha tsonzwa yenyama ne damu harmondo wa jahannama abage yeukazana hata hajihifadhi yatifanyeje yatileza haramu yatinweza haramu abage ababurulo Faransa hamadekeli razonesa izanongo izo zirende hamda wa Mungu waendele yao kabati manadamu leo utundo yembangirika ondo ya lao shahaina shahaja mrungu suhula ondo warende haja mabanganyi leo wengi au kari panganyi leo usa hau ndini haumbisa yeuza aumbisa kutatoana hai ko yeuza aumbisa abagaba hai hatowana wala yazayao heni aja usoni lole le jali ulai yetsula ngabo ketsinya ikawa na Adamu warende hamanda wa wasuli daraja hamanda hiyo karitsu tunda ishori lawo ni shori nwao ne mafasirifa yao shahaina jaya jaho usoni ngatsungo urenga subhanallah yu khatarin zero kabisa ndugu zangu Waislamu watukufu nganzao manadamu Muislamu usahu yake na akhira njema yafanye revision harimo nafsi moya hahe ya juzi se yemano mharumanaka za unu jahannongo za halali yani mapesa ya halali yenka mdunavaya yekofia na kaza yeluineti na kaza ye gauni na vaya hata haina mranguo manadamu ya vayao ya juzi se eijaha hindi eijaha haramu au halali eshahulalao shinu ensoholeinu yankuhuinu einu jaha halali au haram ganzao manadamu ya juzi se masuala yao haina wakati yole maana ikao do kama manadamu yafanye hadhar khasatan do baadhi za wazazahatu na wanashwahatu ikao uhayati waishio ngwaishio heze mali za haramu za hokayao wanawashe walo waoche bese kizungaru yamba famswel na ya mungu wana wandu waume izo mali za haram na hizo leze malikao winji wa hazo ngasi wa hawe majumba ya loko mori ngabe hawe magari yalo yi wandu wapashiao zemali hizo winji wa hazo izo nde zemali kao warungu ndo wafanya ziada zemali hizo winji wa hazo ndezi hulo awaze nguo neze shahula neze maji wandu wanao zemali hizo winji wa hazo hata ngaziba hizo wandu wende wafanya heji eyo heji luzangu wa Islamu watukufu heji wa dhulumu mali bari wayu wanua zungu bakatha haina mali ya haramu yo haramu rekawi dhulumu muislamu rekawi dhulumu mzungu yo dhulma yo haramu zemali hizo ekahu zirumia ekahu zili yabo mro do aula wa utsonza enyama nedamu ikaundo ya meleza hasibabu de zemali hizo Luzangu wa Islamu watukufu na rifanya hadhara yabo ekari roha harume famswe ngarjo urejei uharima o watoto ikao leo hamasikiti fumai ngwa huzao lejani itsongeza itilabu wafao o wenji wa hao shaya daboko tena
ngwa hundrao mali ze mali hizo tena ngazadozi wa amajumba ngazadozi wa hiza wandu wele heji warungu alao ngwanwao ngwafuranyao zaada hasibabu de mali za hele jani kaundo lihuzi wao no wana ya justahiki leo ikewa wana wake hama wajubidi wake hamade mabani hao walo maingenieri na walo kadha na kadha besha usikunda jine ngarjo jari wonese ze sababu za barindi ni wana wao walo harmano kwa hamada hizo wafanyano kwa hamada hizo kabati shaka ya ukaya wa ulemevu wa malezi baina ya hoa wazaya watina atashaka apenge sha iyo darsa ni rajina sha ya leondo kaya ngasi haruma ze mahali za dhulma iyo de maana ikawa rivumbu wao hizo ya abo watina wandondo we vunja ze magazin we renga ze mali tena we renge magari we bahiza we sakoma na hizo zote pia ndongoko yani subhanallah wanadamu leo winji wa hauna yawe khatari masikifu ho ushashi wa imani ndugu zangu waislamu tukufu waondo wanidi wao wandu pia waju wao mjini kula waju wao wandu unu waju wao Marseille waju wao kai mwanaola katina hazi kati uhuza jani mwanaola katina hazi kati uvunza magazi shawende uloma habani uweke bati heli ya jonda ya bare mlango mahala ngusahomana ikewa rukwa jajo fanya furaha ware mazigelegele wafanya feti subhanallah la hawla wala quwwata illa billah apage ndongo hamada izola imazendelee ekari wasudi daraja hamada hiyo ekari wasudi daraja hamada hiyo ndo kongo una ladha ngo una mahaba ngo akarabisi wao arumaima lao ibana sabarindi ndio tabashuru kule mapesa no ili kwa hata utimbu swali utimbu hata ujo Mungu utimbu ufungo tu sabarindi wandu wajoa mangi anaye di mapesa ya haramu yala ngacho ubali ya aje wachiwa nikiwa subhanallah la hawla wala quwwata illa billah mengoni mwazana kwa ikao waruko atufanya wara ndugu zangu waislamu watukufu dezendola zifanyishi hao ikawa mbabangu juo kaye mwana woi katonze mroi shangu tsola za afanye baba nange na dene ya 2000 euro au ya 3000 euro ngwanzo ya besea retrape na ndola ngurengo ya besea ende afanyeze na nganzo afanye na balangu joka ndola ila kena kauzua hakabale motola katsumanza shabala hatange na mrumba jina wondu ya bangu manzo Muhammad hizo na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala wao na watiti zobali shahata wandu washe walondo aduhazi mrunge ndolani ngusubuti hede mahala hende hajua mruhula ukangwa afanyondo ola tena na balange ndolani balange na pension ya 1000 euro au ya 500 euro basi mtu fanya ndola ngabo mruko hakaunyeshi kun Marseille manamshi shahende Paris hende hiyo haukaya hakana mana ya zaya ndiye mkelensize hende wakamana mmehula ya jaenda hula nyumeni ya kanzalore viroda honi hula hasomo na wa ndiso hadisi ba ambaye kuna kubali wa jawan dola ula mndu mshaulona mndu mmeuni Marseille kuna kubali wa jawan dola abashe kabasta mimi mtsuta fijo na kanga wangu wa sahola sabi linga mina makartasi ahudo tso mahali mtsuta 2000 euro bas mtsuta ala sali tsoni ka 2000 euro ba ya bozana ngosaziki subhanallah shaya wa buha wangu za hikma na taratibu wazia kana resiri na senyera yangu basi nagoga tsinyangu ngara senyora yangu ba musisele zina la heno mahala na mbaba hena yeukanda hubi Marseille kana ha muzisa weka fujua ula wanamche shawe zile zitondwa kuna atazipata kabalange na mrumme walala he mrumme ukango ndo ya angalie mwananya hula ta enswashe nda unga benge ya sezae hakanza ndi ya profit ya 2000 euro ya dalia jezae ya jazimeze telefoni onatum mrumme onatum parata basi na mangalie uchai amada ungu zangu zita matukufu iwoti mru mzima wa utsi wangu wa hili shaizo ne maji wangu wa mwawe makati yangu ekambaba wa maana kachahada ya mru maskini utsaomba kartasi ulo naifu tutwa zenongo ngoto parisa wangu washewa wangu wafanyo ngo amada hizo yabo izonda hunu kazalika mahala jamaa orikao yonde maji wangu wao
mrumshenge na wandwa umewatsanu warandaru yaumbizwa nao waliyadhu billah. Mrumshenge na wandwa umewaili ngabo ulomanga ngabo ulokomori. La hawla wala quwwata illa billah. Ebanga sila hubi ndugu zangu Waislamu tukufu. Ebanga sila hubi ndugu zangu Waislamu tukufu. Ewa nduhamada wao, ewa ngwa jozo wafanyawo, ewa nduhamada wao, engwa juwawe namna wajipangiawe akhira yao, ewa nduhamada wao, ngwa aminio ukaa kweli, ekawa afunga wa adhabu wa kabrini, ewa nduhamada wao, ngwa aminio, iso mtume sallallahu alayhi wa sallama, ya haba, ya ukaya, ya kabri, imma an yakuna rawdatun min riyadul janna, au hufratu min hufari niran. Ya kabri imma ikae jardi ambero au foro miongoni mwa maforo ya wa jahannama. Eski wa Muhammad wao wafanya wa Muhammad hizo wao wakubali zino kwa hizo bari wao komori ngwafa yao nkandwa ngwafa yao mabuibu yao kana. Wallahi alazim wao wandikao ngwangari yao ya mamushirikina wa Maka ne makafiri wa Maka wakati kao wa haraya ya ukaya ngabo baathi. Bala hata Mwenyezi Mungu haramia wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqa wajangwa remeleo mifano wadiwaza lebumba la hao qala man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Wallahi alazim wanada Muhammad wao wafanyao tabia Muhammad hizo wadhulumua watina urai mbarongo itoka uyonti pia wao wanrikaongo usawa no wanruanu wakati wenda warenga eziba zabo wafu waziboresa wazirenda jufu waja wahimilia mtume waziseku wao man yuhyi al'idhama wa hiya ramim. Dobi utoka uhuisha, dobi utoka tanganya le kafulinu, le jufulinu, ezina tazini za zaola, katsukubali ukayanga mubafi, baada rjo hufa. Nasumaru wao becha kwa tuzaba, she zitendwa hizo, zitendwa za kifajiri hizo, za ulavulma watina urai. Wallahi, ekawaru wao, kwa tsuharaya ukanga mkiyama. Waru wao wafikiria ukaya banda hunubai. Hamadizo makafiri wenji leowa waishi uharmizo wambao kana replane banda hunubasi hini mrusucho wahi ya profite ya dhulumu ya nyanganya mananya ya tabisha mananya babasi awe sarate yode filosofi yode falsafa waruhamanda wao waloniyo yode maana wasumukio warenge mali hadhulma zinji wende wazinjilia bomuhimu hao watikose mbangu ya hula watikose namna maisha ya unaishi watikose yani hata za daraja zonti pia ndugu zangu Waislamu watukufu. Asalamu alaykum. Salam. Abage na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rijue ya ukaya nganza umanadamu yafanye wara yaishelee yatikana akhira mbi haukaya ekaya hajibulia haina wakati yanzo yale ngusohula katuta hajio kainu haramu halal ngwanzo yana nguno katuta hajio kainu halal au haram ngwanzo ya vaya nguvayo katuta hajio kainu haramu au halal ya mundu zangu Waislamu tukufu ilo kafa haukaya mruhamadu huo kanaka ujibula dua eka haombo haina wakati manadamu ya laomba ilu ya haram ya no haram ya lalao haram emruo katujibula dua na emruo ikaka bachapata na tauba ya rejeza zemalizila aho ilo kafa haukaya umro aula bi umro do aula wa mruhamadu na wanadamu kwa jujua wadamba taiho hale inshallah zonabo haukaeki ya mau yoyongi karibu kabati shaka umto wa mtume sallallahu alaihi wasallam Mwenyezi Mungu hakonfirma kayo Mungu ni mwezi alama za kumkurubi wa hekiyama do mtu wa mtume wa mwiso esahaja esanga ngasi haruma mahashi hina majana mane na membo mine sijina mizanzija miranda sijina mfuka na mina nebese ngona ha na mina lok abaja esahabi Mwenyezi Mungu ya Arabi azifatul azifa laisa laha min dunillahi kashifa ngweshio aritsengelea ilo karibu wondo wakati huo wakati Qur'ani yasiha azifatul azifa itsengelea ilo karibu laisa laha min dunillahi kashifa kabati mrujo shidara jaze kiyama kabati mrujo shidara ngejao lazima ngejao
yule kiyama wiyo ewe ka hufuyo tuje kiyama hapo hayo ina mwanadamu wakati ya hafa walangu tsandise kiyama hapo hauka hamade keli rambiwa badika mwaharat sena ukaizora hapo kabati maswala kabri kauharaya hapo zumba esahere kauharaya kaukubali wewe ngojo lazima malaika ngwatu kuja munkar na kiri ngwatu kuja wahuzise reka manza reka kujanza ngwatu uhuzise ya huumba wahuzise dini hao wahuzise mtume wao wahuzise kaujawabisha ekaujibu wa mparwa wa mtume sallallahu alaihi wasallam wakati ya upara ngujumwa wahuzisa yo lazima uhuzise khabrini hiyo rekaho anza reka kujanza lazima uone adhabu au uone raha lazima uone sio mahala utoka henda okamrinyimu ekambe boni ngotodone siwa yode maana raboka wamruwema baada ya sangwa one siwao kagono waone sio ze villa ne magari ne ze avion ne ze meli ne zema ze jardin waone siwao na balango kabri ngatoka hamba ya rabbi mata tuqimu saa ya rabbi ebana kiyama ngotoka huihimisani ngwaona pupa na mahaba na shauku ya hanza wabezemedi wanjio harmazele muzila jaboko onruwai ngwatoka hone siwao mro neze adhabu za homro neze nyoha za pangwa zede za wasarifu neze mvai neze scorpion na haina rongombi ngwaonao mro yefujumbia hao ne namna no zero no udu ulomuniho ngwatoka hamba ya ukaya bo Mwenyezi Mungu utihimishe kiyama utihimishe kiyama abagenda uzangu Islam tukufu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala rende mbio rifanye jitahidi rifanye namna ya ukama na damu ya ukaya enongoti lokaya huli shahula enongoti loka huno shahula huno maji enongoti loka huvaya ekaleo huvaya ngunjema za turu warungwa haniliyo na humuzi nungu za haramu umro maasika huziva hizo ndizo na faida mdauka na baraka yole maana Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ya rabbi ukanga sina nguondaru ngasina nguondaru ya bani adam qad anzalna alaykum libasan yuwari sawatikum warisha enyi wanadamu Mungu hamsisizani nguo ikawe ya ubayaye wazi ya hanyu msioni haze wazi warisha na nguo ya turu sha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akavumbwe nguo ya rau na yonde ya kairi hamba walibasu taqwa dhalika khair amma nguo ya ura Mungu yonde ya kairi tauwa udopuke na banka nzima isabari kanga na nzima ikangio halal isabari tauwa ufaye majani tauwa ufaye mrazi shauke wa halali shausende urenge maguo na fijo na ilini ufaya na isongo za haram isongo za dhulma isongo kwa Mwenyezi Mungu katukubali abenge mzangu wa Islam watukufu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala resheleye ya ukamkulo ni mausiku ngajoka ndarahimiliwa ngajoka darahimilie Rabbul Alamin Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yende afanye yende ariuzise la tazalu qadama 'abdi yawm al-qiyamah hatta tus'al 'an arba' au hatta yus'al 'an arba' imaharo ya manadamu kana uguje ubanya hima maudhi ya kiyama hata yauziswa ndongo nne basi Mungu ni mwezi ndongo hizo suala zima kama hili uharimaze mali subhanallah wa an malihi mtuka huzisiwaze mali zake mtuka huzisiwaje min aina iktasabahu wa fima anfaqahu subhanallah ezamali uzitumuje uzitumuje atika ufanya hazi ya uhusa mahurunku ahwele hamvinyo njakana shua wama yattaqillaha yaj'al lahu makhraja uzangu Islam tutuna Mwenyezi Mungu Mwenyezi Mungu ingo tosubuti Mwenyezi Mungu alada urongozo ma min 'abdin illa sayukallimuhu rabbuh haina mru kutoka urongozi wa Mwenyezi Mungu laisa bainahu wa bainahu turjuman kabati mru wa mtu wa interprete Mwenyezi Mungu huzizo umjibu ngoto kusubuti umjibu
mwambie kati usikauza vinyo kwa Mungu na utonku na ende ni ba kanzani vipi kusubuti ranza kuna usubuti ila wamrajine watu parofanya zopaja vipi ndio liko jibuje sikau hiba sikau fanjau sikau subhanallah ndugu Islam ni watukufu na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na Mwenyezi Mungu bakairi zenzaya ikaongezwa na mpaka zenzaya zilona mpaka zenzaya zilona mpaka ukabesha uyeshina hajana uo mpaka rahana zetabu ni adhabu ikauketi na mpaka ya mroni ile mtu mwenza pili ya urambua ukakabati shaka ya ukaya adhabu na umaskini na taabu zilona mpaka zokahiri rahana adhabu na uziro na pinisio na zitona mpaka angeyuta huwa ya ishinai kaisoka kabatishwa lazima ya ishinai duniani yuta huwa ya ishinai no ya jende ya ishiro mahubitsi ya kiyama shaka kama tinzia zimrajine za ufanya ekatsilo zoka ufanya ndogo Mwenyezi Mungu katiradi wallahi ngizo zinzia ngizo sha ekanga wa umavu tama na imani demevu hizo wakati mwana hale mwetu tamba ufanya na mleo baka bati do maana wazituma ne namna wazirumia zemali yono kutaikao karna wana mashekhi sawaneza waja namna watu mazemali ukaketu tosheka utuma mwanzia za halali kade urumiaje sabuze ngumio zao wa Komori nezemali zao sabuze ngumio zao wa Komori nezemali zao sabuze ngumio zao wa Komori nezemali zao هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين.